Ondo etorri barriro be Estolderrira. Gaur 3. saioan maletakein eta viaje polilo bat ingo. Gaurko honetan Eskandinavian amaituko. Eskandinaviako garaje errokata zibiliko gara. Eta beste barik, motorrak berotzen hasteko, entzun daigun lehenengo kantua. Gaur Estolderrian Iparra Ixia. This is just an accident. Just a couple of wild punks out raising hell. Helicoptersen Gotta Get Some Action Now entzuten ibili gara. Garaje rock eskandinauetaz gabizenean, rock harin eta gordin bat azurraien gabiz, gitarriak presentzia asko dekon estilo bat, abotzak be importantzia asko hartzen dauena, eta garaje esaterakoan da, garaje edo ensaio lokaletatik urtendako musiki edala. Helicopters da talde ezagunena, genero honetan, eta denbora gehien emon dauen laukotie talde honetan, Nik Dregen Kenny eta Robert izen dira, Sueziako talde bada, Estokolmokua, eta 1986an bai, Super City to the Max atara ebian. Kantu hau entzun dugune, diskonetako da. Denbori askoen die euren estilue garbitzen eta depuretan, eta entzun gogu urrengo disko bateko kantu bat, Helicopters by the Grace of God. the glamour, cut by the chisel and beat.
so you'll be damned. He's a watcher and the voyeur, the bystander and destroyer. They need, they yearn, they lost for cheeks unturned, handshakes and hands from God, with the guy by the grace of God. Yeah, they get back. Lehen diskuaz, zikuntasun aldarrikatze bien, baina urtean joanaz joan die produkzioe gaurkotzen, gauzak garbitzen, teklauek importantzia asko hartu da bai talde honetan, eta, bueno, urtean joanagaz gauzak hobeto egin joan die. Bitartien, euren kidiek proiektu ezberdinek egiten ibili die. Adibidez, Dregen eta Nike, Wild Heartseko abeslari zegaz, Gingerregaz, beste talde bat egiten hasi zien, Super Shit 666, zikintasunera bueltetan barriro. Entzun daigun euren kantu bat, Star Wars Junior. Out
Oinarte Suezian bueltaka ibili gara, beti pertsona bardinetaz berbetan. Honek be proiektu honetan zikintasuna aldarrikatze behan, gitarra apurtuek, agotza apurtuek, eta emaitzie itzela da. Euretako batek, Dregenek, bestalde, euken beste talde bat, askoz proiektu garbizau bataz, askoz doinu erraz hauek, eta Suezian eineko produktu bat da, bien moten dago Amerikatik urtena dagoela zuzenean. Entzun digun bere talde ezagunena, Backyard Babies, Brand New Hate. Making enemies is good. More to lose than necessary and far too much to gain. I'm going down, 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 down out of pain. Of all the sharks in all the waters, I cut but I don't bleed. And you can feed me, babe, it's all I need. And making enemies is good. I got brand new hate for you. Making enemies is good, yeah. Mind over matter, mind over matter. Try to make a monkey of me, and I'll swing back and say, you make it easy, man, it's a holiday. I don't need your fake ass friendship or your silicon sympathy. You got a brand new fuck you enemy. And making enemies is good. I got a brand new hate for you. Making enemies is good, yeah. Mind over matter, mind over matter, mind over matter, mind over matter. Making enemies is good. I got brand new hate for you. Making enemies is good. I got brand new hate for you. Making enemies is good. I got brand new hate for you. Making enemies is good. I got brand new hate for you. Making enemies is good. I got brand new hate for you. Making enemies is good. I got brand new hate for you. Making enemies is good. I got brand new hate for you. Making enemies is good. I got brand new hate for you. Mugia bestaldera pasauko dugu, oin arte Suezian ibili gara, eta oin Noruegara pasauko gara. Noruegako garaje rock talde bataz jarraituko, Lucifer. Honek Osloko talde bat die, 84 sortu ziren, eta 87 atara bien euren lehengo diskua, Riding the Tiger. Ikusi deizuen, Helicoptersen aldi berien dabiz martxan, eta ganera euren seio diskografika bardinegaz atara bien, White Jazz, eta entzun deiguzen pare bat kantu eurenak, lehengoa, Lucifer, Take It. Take a little of the reds, the white and the blue. Stir it up in a cup and tell me what you gotta do. Take a little of the pest, the angst and the noise. Take a look at the people, take a look at the girls and the boys. Out on a rock, I'm stuck on a shock, and I don't want nobody to mend it. Out on a rock, I'm stuck on
Egile da, Eskandinavian, inglesa dekiela eurek kasi lehengo hizkuntzatzat, naiz eta bertan noruegoz edo suekoz begai jendaben, baina kostoiak utopetie kantu bat euren hizkuntza propizuen. Hau izen dago Luciferen Snilgasten kantua, eta pausego gaiti esan noruegako beste talde batera. Hau gure umetan infantizian asko entzunikua, eta disko bat aholkatzekua. Turbonegron diskua Apokalips duz. Diskoa psikiatrika maierara entzuteko modokua, eta entzun daigun disko horretako lehengo kantua, Turbonegro, The Age of Pamparius.
beti komentau izen dugu, eta zelan hostia urteleik ez, hainbeste talde Suezia eta Noruegatik. Eta teoria polit badeku. Izeleke hango negu luziegatik, izeleke termometruek 0 grado espazetik gaitik, izeleke gaba luze eta egun laburregatik, baina soluzio edo alkola edo lokalien sartzen zaietan. Eta horri esker hainbeste eta hainbeste disko urten dira. Beba izeleke diskografiken bultzadia, baina bueno, bestia romantiko hau da. Aipaben berezizek, batez be, hainbeste talde geratu die bidian, The Chipshots, The Hypes, Bagun Show, bueno, bueltauko gazekule Eskandinavia barriro beste programa bateikera. Eta saioa amaitzen joteko, Durangaldera etorriko gara. Entzungo 2006 urtietan ibili izan bueltan talde bat, rock eskandinauen influentzia handize dekona, The Dirties deke izena, Durangaldien bueltaka ibili ziren asko, eta datorren aste baten, etorriko da inbiteu bat euretaz eta beste hainbeste taldetaz berbetan, osak, bueno, egon zetie prest. Eskerrik asko entzun dozuen danoi, eta beste barik saio amaitzeko The Dirties Action Highway.